Abayo bia onam tintan video so a metre movie actor bia ya declare wanted Ghana for na ba bia bloggers e post si ya hwehwe na channel no abutia ye nya ntie e won from am se yensa aka no e Ghana ha se abutia Jibra ne fa mu nkyeremu embesom mu aha e greateronetv subscribe na like na share na obensu onye bi no nhwe anje bia ana apose for metre IGP ene ne nkwala a omo se na se ade kashire bi abeto amansan so se samejamfi na se atwora nanamu e wonse do na omo de grata bi ba abontene se oma cooperation akoko hu suspecta womo ede papa yi ekọ nanamu e wo ense do na womo kum papa yi eje ne niama efri ninsa na busia ababeto Ghana for number bi ase movie actor bi a ye fe no Patricia Osei boatin ekunu ana eyeta gang we nyina omukodi za abonefo semi na ye kire kura kire se ono Patricia Osei no eka hu bi na busia ye komo a ena ye hu se group na anaze eku a omukodi za enyamna semi ye from Duku Syndicate gang any dia edo omusu ewo kroma gang leader oda no eye Mr. Anchi Duku ona ya gang leader a ono akro ya Patricia Osei movie actor ekununu abusia okunu ya meken anase gang leader Duku a meken abusia jemu ababontin se on the we film na enam operation bi a wo mukoe na omo ye exchange of shootings nti etuo kakra eka na apos for the ababontin se on the wawu na abusia inchiremu a aba ne se lady ni de oni Ghana ha se enhwehwemu o ma kire na Ghana for the purpose for the aba kire se lady ni de oni Ghana ha na momo no lady ni ye movie actor bi a wo mo kire se in case omuko operation a ono lady no movie actor American as Patricia esha nurse atade announce ono so won play ni role play se o sha nurse atade na o car omode cooperation sometimes they use pickup and omode cooperation no na buja mamemfa onko achi kakra Patricia Osei a oye movie producer ese movie actor mo be kai a oko interview bi a o kire se wakọ nursing training da na brofo ane nurse niema bi e omo wo panene omo ye operation ada nti sulo kakra ane brofo nti wantimi anwie nursing training na nursing de wakọ bida abra omo ye interview na oguso a ka sa asemi Pat na meti say na we a nursing student come tell me about your educational background. Oh, Mr. David no cre said the okano me nursing school. Okay, who didn't go school when you SHS and I say second SHS and me at das and the woman senior high on me school sorry I want me into me problem I may encounter on my life brofo English and then yes me to crowd meet me can but me person me cannot to say the Jackie me flow to say Jackie appear okay let's say about English movie untimi nyana met me aye why not say things smart me fan say English near 80%. Okay but brofo e won nursing mo na usuru na me suru fear ne ma ujai nursing fear ne ma me jai nursing me by na ka won pani o ka ma wie da by na me colleagues no mo hu me am say part because me defer it can na me two kwan na me by na ka metinya say dey akọ but me hwe course na e den ma me na am say chire na I say movie adwuma no so wo me mu enne ma me dey edit file no ti me buy ya me yes say man nursing ne dia ene me mfa into movie producing na me dey edit file inti nurse inti brofo kekenti wait man nursing school brofo ye keke Mr. Day izo me say bia na nka mo be kire wo present and past no go when na buja appoint for the ba se ebra gang no ekokro no bono geledi no so ewo ni wura no so pre abra omo cooperation no so wo wura ono so opre na ono ne wura opre ni se o hye nurse atade abra oba pon operation omo ba no omo use pickup car pickup
na omo de tuo ene weapons omo de call sa operation nyina e de agu car nim na lady no at front na driver nso echi enti in case omo do checkpoint bi na post for na sa asra for ho a na wawuro glass ne kakra na ono nurse no ono no hye na ono no so se o nurse na o hye nurse atade no na apie enti no omo nsan anyi nye search bia na omo mo search bia hu se bibi boni bi agu car nim na omo twam na omo ko Patricia Osei a oye producer adema Kumawood Jumakuo ni bi ana ono a esa esinitwani na Ghana fo bebre akeka se obuhwe le picture we kura so onim no we so ohun ni da we obu de picture kura kire kura na we so ohun ni da onim no kura o movie industry ni ana oboysiki eko interview bi o mo de first picture bi kura kire na o so onim no ba mo send second picture e kire no ana ono nso kura ohun ni se oh part onim no no kura go twa ni sini bi ni ade na se wagidi mpa na Patricia de wo hwe ni movie bi e fe no Ghana Must Go no ka ho bi wagidi mpa Patricia yobi a we bie saloon ewo atonsu o ase wo ko lake kwan no so wo no aputu oja mfutokwan bi ewo hodom no we bie saloon a ono no kire se eno ana maniska na wo hwe mu pa niam omo yi ana suspect ya dato no so me madwen kire mu de me hu no se akolo no bo ambo yi ana emaniska oben na enkofo bi se mo kan kra se oben na otufo amma encouragement se wa bre ana sinitwa no movie ana mo muska na mo ye hunu ana yate na abusia aposefo emmeka se oka ho but omo the suspect no ato no so I wanted ye hwehwe ne se ana entia a aba ne se oka suspect for no be yensi su dua enka se oka akromfo no ho ana se wakoye ampa but a suspect ye dia to no so a ye hwehwe no so obeba na aposefo abisa na ensem ewo we no mu enti yenya ne ntia awon mfremam se yensa aka no a gang ni bikura edin ade Kojo Amponsa Emmanuel Kwame Apia ona driver omonso kan sem ne yenya ne ntia se kwan a omofa so ombokro no bi na ye daka che na mmom no kwan a omofa so omonsanya number plate ade bo omo ka ho ana omo ko bokro no omo ba omonya number plate no omo wonamfo ni bi e wo DVL ho a omonso ka kuo no ho a in case omo ko wiaka na omo de ko DVL ho a omo wo ho se omonso omo de number plate e be bo ho na fake number plate e be bo ho se government one no omo de bo ho tu ka se ka na ba na obo ni se government car na mom no yanim se koro no car abusia wani nse ma yakoso Patricia Osei boatin ya hwehwe ne se oka akoronfo ahu bi wei ane nse ma enam social media ntintan video no so greateronetv yenso akofa na ye bebom ade a kire ni e besi bia no ye mo waso ati subscribe na like na share na obensu anya bi na onhwe for odwen kire bia fatu comment section wo midin ade coffee bless from the champion DZ background